ummata du'aa irraa gabaabsa masjiida irraan baqachiisna salaata irraan baqachiisna imaama sababaa isaatiin namni ibaadaa dhiisu ta'uu hin qabdan du'aa'ii teeysaniin namni osoo milkaa'e hawaasni kun akka jirutti tujjaaree dhume osoo du'aa'ii witrii keeysatti isin qunuuta keeysa gootaniin waan namni milkaa'u taate miskiinni tokko masjiida isin jirtan hin jiru beeki namni guutuun tujjaaree dhume akka jirutti laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana waan rabbiin nuun juuf jecha yeroo silaa halkan qadrii qabu keeysatti argamu tanan laafannee masjiida irraa faca'uun keenya sirriidhaa miti waywaanneetuma osoo nurraa guutamte wayyaami daqiiqaa 40 waywaannee daqiiqaa 30 waywaannee daqiiqaa 20 waywaannee jijjiirama tokko dhabne nurraa isin jijjiiramne ummata irraa isin jijjiiramne nu keeysa na harkaatu jira ummata keeysa hifannaa jira akkamii qeebalamti du'aayin osoo waywaanni dilli kun waan nama milkeeysu taate akka jirru milkooyne dhumne biyya teenya keeysa muslima ta'e namni miskiinaan waan harkamuun baan akka du'aayin qunuutaa dheerattuun garuu jijjiiramni hin dhufne maaliif jennaan jibbaa dhaabbachuu jira laa yaqbalu llaahu an qalbin gaafilin laahin isin teeysanii dhaabbattu kadhattan isaan illeen teeysanii dhaabbattu gattaanii haa kadhatanii teeysan irraa gabaabsaa tasaanii galanii haa dheereeffatanii antayin isiniin juutanuma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh jaallan kiyya nageenya rabbii hunda keeysan irratti haa jiraatu kan argamnu handhuura oromiyaa magaalaa finfinneetti argamna asumaanuu dhaamsa isinii dabarsuudhaaf gara keeysan dhufuudhaaf dirqamne sunis maal yennaan baatiin keessa jirru baatii ramadaanaatti baatii ramadaanaa jechuun baatii qura'aanaa baatii zikrii baatii salaataa baatii salawaataa baatii sadaqaa baatii khayrii mara akkaan keessa baay'isuu qabnuudha baatii ammas guyyaan guyyaarra jajjabaachaa cimaa deemuu qabnuudha baatii nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi lakkuma deemaniin keessa jabaachaa marxifachaa hidhachaa dammaqaa nama isaaniillee dammeeysaa keessa deemaa turanidha laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana waan rabbiin nuun juuf jecha isaanitti hidhannoon teenya nuu jirti waan ta'eef nullee akkuma isaanii lakkachi deemnuun jabaachaa hidhachaa marxifachaa dammaqaa wal dammeeysaa deemuun keenya akkaan barbaachisaadha waan ta'eef dhaamsa kana isin biraan ga'uudhaaf gara keeysan dhufne waa malee miti hawaasni keenya baatii ramadaanaa gaafa isin jalqaba dhuftu simannaa bareedduu godhaniif ni simatan ni qeebalan garuu lakkachi deemaniin akka nama jalqaba magaalaa takkarraa makiinaa bakka takka itti duudee seenanii booda tokko tokkoon bu'aa masjidni jalqaba bakka itti salaatan guutamee namni bakka dhaabbatu wal dhoorke bakka itti salaatu wal dhoorke irrachaa dhufee nama lamaa sadii gala boodarra rabbiin rahmata godheefiitu masjidni hangi tokko guutamee ramadaana goolaba kanaaf inshaallahu ta'ala nuti akkana ta'u nurraan feesisu akkuma ergamaa keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi lakka deemnuun jabaachaa deemuudha qabna du'aayin isin dheerattullee salaanni isin dheeratullee obsitanii wanni tun naggada guddaa keeysa jira jannata ittiin barbaadaa jirtan azaaba jalaa ittiin bahuuf carraaqaa jirtan rabbii keeysan gabbaruu rabbii keeysan guddisu keeysatti arkamsiisaa jirtan waan ta'eef fuula nama dhaabbachaa jirtanii laalaa waan dalagaa jirtan laalaa kaayoo dalagaa fi jirtan laalaa fuuldura jabaachuu isin feeysa kuulii baatii guutuu daleeydee guyyaa 3 fi guyyaa 4 eegaa hafeef dalagaa tanaa hin fedhu jettee maallaqaas dalagaas dhiiftee chiibaddu ta'uun hin barbaachisu waan baatii guutuu daleeynee guyyaa 20 hin geenye guyyaa 20 boodallee itti jabaannee xumura isiidhaa agaruun xumura san boodallee ibaadaan hin xumuramtu hanga duutiin dhuftutti itti fufuun wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiinu waan jirtuuf ibaadaan hin dhaabbattu itti fufnee jabaannee hanga dhumaa deemuun keenya barbaachisa hawaasa keenyaaf kun dhaamsa ibaadaa irra jabaadhaa ibaadaa irraa hin laafina ramadaana lakkannichi deemu masjiida guutaa isa dur masjiidan dhufnellee masjiida fidaa isa dur hin salaannellee salaachisaa isa dur hin soomannellee soomansiisa lakkachi deemnuun jabaachuu qabna malee laaffachuu hin qabnu daawaa irratti du'aayii irratti salaata irratti salawaata irratti zikrii irratti sadaqaa irratti quraana irratti lakkachi deemuun akkaan jabaachuu qabna akkaan jabaachuu qabna halkan leelatul qadriilleen kurna boodaa keeysatti argama 21 23 25 27 29 keeysa barbaadama yeroo silaa halkan qadrii qabu keeysatti argamu tanan laafannee masjiida irraa faca'uun keenya sirriidhaa miti halkan ibaadaa nama amata 80 way umriidhaan addunyaa irra jiraatee dalagate keeysatti dalagannu halkan kana jabaannee rabbii keenya irraa akka halkan kana udhaabu kajeeluu qabna malee duuba deebi'uu hin qabnu haa jabaannu imaamonilleen jabaattanii hawaasa dandeeytii isaanii dadhabbii isaanii laaltanii fi imaama jechuun doktorri nama tokko fayyaa dhawee gaafa bira geeysan laalee dawaa isaa malu dawaa dhukkuba isaatii malu qoricha isaa wajjin wal madaalutti kan isinillee hawaasa keeysan akkasin madaaltanii yoo itti dheereysine ibaadaa ni dandeeni laatanii laaffatanii way ibaadaa irraa faca'anii waan juusan laalaa tartiibaan hawaasa kan akka isaan ibaadaa irraa deeysine godhuudha qabdan imaama sababaa isaatiin namni ibaadaa dhiisu ta'uu hin qabdan imaama sababaa isaatiin namni ibaadaa dhiisu ta'uu hin qabdan salaata witiriidhaa daqiiqaa 2 xumurtanii daqiiqaa 30 du'aa itti godhuun sirriidhaa miti
hawaasan baqachiisna ibaadaa irraa ibaadaa irratti ka hawaasni jabaatanii fuuldura deeman godhaa isiniin jenna du'aa'ii teeysaniin namni osoo milkaa'e hawaasni kun akka jirutti tujjaaree dhume osoo du'aa'ii witrii keeysatti isin qunuuta keeysa gootaniin waan namni milkaa'u taate miskiinni tokko masjiida isin jirtan hin jiru beeki namni guutuun tujjaaree dhume akka jirutti ammoo jijjiiramni hin jiru namni fi haa kadhatu haajaa isa dhaabbattu isaa beeka waan ta'eef isin teeysanii dhaabbattu kadhattan isaan illeen teeysanii dhaabbattu gattaanii haa kadhatanii teeysan irraa gabaabsaa tasaanii galanii haa dheereeffatanii antayin isiniin juutanuma jalqaballee ramadaana gaafa seenu tanumaan isiniin jechaa ture amma iyyata bakka hedduu irraa namni natti iyyachaa jiran akkuma teette san nurraa gabaabsan jennee salaata eegalle jalqabaa nu dheereysanii ammas dhiifnee jan salaata nama hedduu kana jechuu jira warri nurraa gabaabsan juulleen numa jira haa galatoomu warri gabaabsisan irraa du'aa'ii qunuutaa tana birraan sabatiniin ummata ibaadaa dhorkuu hin qabnu ummata ibaadaa irraa facaasuu hin qabnu osoo waywaanni dilliquu waan nama milkeeysu taate akka jirru milkooyinee dhumne biyya teenya keeysa muslima ta'e namni miskiinaanumaa un harkamuun ba'an akka du'aa'iin qunuutaa dheerattuun garuu jijjiiramni hin dhufne maaliif jennaan jibbaa dhaabbachuu jira laa yaqbalu llaahu an qalbin gaafilin laahin qalbii dagattuu hifattuu rabbiin irraa hin qeebalu qalbiin nama keenyaa akka jirtu du'aa'ii dheertuu hifattee jirti baqattee jirti dheeysitee jirti bakka biraa jirti kanaaf walit dheereysinee waliin daaraa kutuu waan hin qeebalamne mashaqaa wal kaa'uun hin barbaachisu kana gaafaan juu rabbumaatu du'aa'ii qalbii dagattuu irraa hin qeeballe keeysatti mallee na harkaatu jira du'aa'ii tan hoggaa dheerattee bara abalu du'aa'ii ni godha bara abalu du'aa'ii ni dheereysa akkas jenna tun si deeydee yoo du'aa'ii waan hafasde guutuu guyyuma tokkotti hin gandarra fixeette riyaa jirta riyaa rabbiin ni hin qeebalu waqadimnaa ilaa maa camiluu min amalin faja'alnaahu habaa'an mansuura rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra na harkaadhaaf dalagan dalagaa isaanii daaraa bubbeen fuutee jalaa godha kanaaf hanga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nurraa qeebalu qulqulluu ta'e ikhlaasa qabdu daqiiqaa lamaa sadii ummataa goonee haa gallakkifnu galanii haa godhatanii ta'anii haa godhatanii wani nuti gartee du'aa'ii irra gaffinne arrumaan tana duroomsina arruma jannata neeyna arruma azaaba keeysaa baafna arruma rakkoo keeysaa baafna innee ummata daqiiqaa 40 du'aa itti goonee ibaadaa irraa fageessinuuf hin jirtu tun dhaamsa keenya ka duriis dhaammannu ka arraas dhaammannu ka boruus dhaammannuudha ummata du'aa irraa gabaabsa masjiida irraan baqachiisina salaata irraan baqachiisina kanaan isiniin jaa inshaallaa yoo rabbiin namarraa qeebale waa waywaata dheeraadhatti hin jirtu muusaa fi haaruun gaafa gama rabbii harka ol qaban qad ujiibat dacwatukuma kadhaan teeysan qeebalamte abshiruu rabbiin numa jenna nabi ayyuubiin gaafa rabbi annii massanii addurru waan tarhamu raahimiina juu yaa rabbi rakkadheetiin jira miidhameetiin jira gaafa juu fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min durrin irraa fuudha rabbiin hogguma sanitti nabi yunusiin gaafa baar keeysa liqinfamanii qurxummii liqinfaman laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min alzaalimiina gaafa jaan fastajabnaa lahu fanajjaynaahu min algami baase rabbiin hanganuma nabi zakariyyaan rabbi laa tazarnii fardan waanta khayru lwaarisiina gaafa juu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى هنگن ودمت wanni waywaataan dachii wali garagalchanii bar diliiteenya kan waywaachisu jira waywaanneetuma osoo nurraa guutamte wayyaami daqiiqaa 40 waywaannee daqiiqaa 30 waywaannee daqiiqaa 20 waywaannee jijjiirama tokko dhabne nurraa isin jijjiiramne ummata irraa isin jijjiiramne nu keeysa na harkaatu jira ummata keeysa hifannaa jira akkami qeebalamti du'aayin na harkaadhaaf daqiiqaa 40 godhu jirra ummaynu dheeratte jee hifachuu jira du'aayi na harkaan keeysa jirtu rabbiin hin qeebalu du'aa'ii daguu fi hifannaan keessa jirtu rabbiin hin qeebalu akkana du'aayin teenya milkii dhabdi yoo jijjiirama barbaanne daqiiqaa lama kan ummanni itti gammadu kanutillee na harkaan keeysan jirre goone sadii rosheyni kun du'aayin beekuu kanuun janitti ilaa sadarkaa sanittiif qaqqabne irraa bahuu qabnaan siin jaa bara abaluu du'aa'ii likki beekaa daqiiqaa hangana godhaa gaafa jan anaatu abalurra beekaa yookaan anaatu abaluu caalaadhaan na harkaa finnee gaafa goone qeebaltiin hin jirtu kanaaf haa jabaannu ikhlaasa rabbiin waa kennu صلاة تراويح كيست إخلاص أبدي رب رحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته